Bože, kako dobro rolaju. Amber i Mateo su nevjerojatan par. Da, zato uvijek i pobjeđuju. Dobro, ali mislimo na ono najvažnije. Pogledaj kombinaciju boja na Amber. Bluza joj je zakon. Ne vidim dobro. Trebaš se približiti kad snimaš Jasmin. Dobro, Delphi, možeš ti snimati, jer znaš što? U zadnje vrijeme ja sam ta koja sve radi za Fun and Chic, a on je naš. Bila sam jako zauzeta. S čim? Traženjem partnera. Rolat ću s Gastonom. Što? Pristao je? Ne u potpunosti. Onda te odbio. Ni to. Onda ne razumijem. On još ne zna da sam nas prijavila na natjecanje, Jasmin. Prijavila si ga bez pitanja. Čućete. Ne želim da Gaston to sazna od drugih. Ali ako ne sazna, kako će rolati s tobom? Ništa ne razumiješ. Iskreno ne. Što je ovo? Što? Ovaj komentar, gledaj. Zovu ih kraljevima staze i svi žele biti kao oni. Zašto? Nije li bolje biti ono što jesi? Nitko nam ne može reći kakvi da budemo. Treba pronaći ono što nas razlikuje, po čemu smo posebni. Tko je to napisao? Neka Felicity for now. A tko je ta? Ne znam, prvi put komentira. Obrišimo to dok ne dođe Amber. O da. Hajde. Zašto pa ti? Hajde. Tko je Felicity for now? Taj je komentar baš bezvezan. Nećete mi odgovoriti? Da, ne znamo tko je to. Ne poznajemo baš sve naše pratitelje. Nećete ga obrisati? Da, rekla sam ti da makneš. Već jesam, ali napisala je novi. Što? Tako brzo? Tu sam! Ej, čujem vas. Tko je sad ta Felicity for now?